Malor folau manuia. Malor tau atai. Iai le teratonunga o lo manuia le nai tūlangi o lo e mafuta maua mai ai le tātou porkala me le nei vaenga o le aso whareile le afto a matu tonu mai i le aso i le whauina le vai aso o le aso whareile manatu o nau aso to na inisi vaenga i le ngata le tātou atunu o Samoa tuto tasi New Zealand o Australia ia maletele lava o afio ma papa au ai o tātou tangata ia i le ngata fo ina whapena fo i nisi o atunu o Pasifika i tai ia o le malo tele ia maona territory ia fuaini ia tituila manua ia o lea o lo matou peitau aso fatasi matou Australia le nei ia e faia o masui o le siufonga o tai fou e toe whatalo whalo i atu sa moe lau whita whafonga ia ma lau tapo inga o le nei aso ia li taritununga tau whaitu moe tusa i tātou io i lana mea lo fasili tau o le ola o le soifua ia te oe ma le nai tūlangi o lo e mafuta mai ai ia pena fui le ola ia te au ma le nei tū o le tātou o unanga Matu te whatalu whatua ia te oe i le suafa manu malo keriso lo tātou wali i ma le whaola taua lo soifua fia ori ia o le tātou whi au fo ina a matai le nei aso malana tautua malana au unanga Tatou te oli tatou te whawhetai ia Yesu le keriso le ola e olai nei mau le mita I mea pale au ngā taulava o keriso na pio mai lunga ane I mau le mita I mea pale au ngā taulava o keriso na pio mai lunga o Yesu le keriso na puanga na tali le tatauro le sasama le ma le nei o le tatauro e oli ya yawa Yesu keriso o ya na maliwa aine I mau le mita I mea whale au ngā taulava o keriso na fio mai lunga ia fiua I le loto ia ngā masese ia ngalo I manatu le lalo langine ai oli pea I le alofa au Yesu le keriso le ola e ola aine ima le mita I mea le aoma taulava o keriso na fio mai lunga Whafta Yesu I le whamanatu o le nei aso. Ia aua lava ai tau lava o le sa tauro. Pai mamita mitanga o mātou tangata taritonu I lau fio. Whafta ia o fionga o viviinga e whamanatu mai ia I mātou le tau.
lo mātou tue tepa taura ia e le la au na osi e le tauranga e tasi a efe. Aftai mo le ni aso. Aftai le aso fou, le ola fou, o mea fou uma. E li ifa fo ia tu vi inga ia te oe. Aftai lo lofa tuturi loa i lo mātou ola. I lo mātou ta o toifo ma le ala e le tai au. O ia turo lava vi inga ia te oe. Aftai le ola ma le malosi. Aftai le o ngona ina si tala vale mai o mātou ainga i mamao ma Samoa. Tai lau leo leonga o lau puipuinga o lau taitainga i leo fafo ma le ulufale tamai. Ni ia lau fio. Aftai le whaoratanga o e ta pena ma sauni ala le tauranga tasi a fe. O maliu ma lau tuetu ma malo i olo mātou tangata. Fio maia. Lo nganga pa ia e tautu o lua le vai mare le ato toa o mea mātou te whaia, e le eise malosi. A o lau fio mātou te loto te tele ai. Pa mangalo i mātou uma i meu se se maanga salai, i lo tātou wāwhia ngai le wā maisi tangata. Ta mai a oa ia o wha tonu i mātou, i mea te tau o no mātou o life. Pa mangalo i le toto pa yo e ke risono mātou li iman wha. Amen. Ia fiu ai le loto i anga masesei, i anga lo i mana tu le lalo langi nei, ai oli pea, i le alofa mai au, Yesu Keriso ia maliwa ai nei. I mau le mita i mea whaale aunga. Ia, o te whatalwhatu i lau whawhongaanga ma lau mai moanga o le ni aso. Leo o mātou tonu mai tau runga aso ngā lue. Ia o le nei tulangi o mātou o no pia i manu no whai le nei atu tele. Tu ua onga, le o to iaini a onga ua. Tu ua onga al whanau. Ia, ua mai a fu ina tele mo meo whaunga. Ainga i anai ainga o loo. Whaangangala tu ainga il masina ni o iuni. Ia te leo ma iuni o le o to iaini me whapena. Ai atu i le masina fau. Ia o le tātou whasolo role ina tifa le tātou tifa tō le tātou wholaunga. Tātou anga ifo, uma lea ea e lunga o iuni o le o ngā tutonu ngā le mua tausanga. Ia mai alo iuni ia o tātou natu role o le a whatifa i lalo le tātou whainga malanga i lalo fia. I lalo le whai unga o le ni tausanga. Tātou whai ulai au kuso se tema o ki topa November. Ia. O tātou pese fo i pese o kirisimasi ma tātou te pena i lona soifua mai. Vave le tausanga. E matau tia le tere vave. Ia, ai e le tatununga o sa mau whainga o pa ia. Mio e mau pāle solo sa nunu atu. E le tatununga o pa ia mau sa mai le babau e o le whabau e le aifo i se poto e le isi ata mai toe ale na te fou wina o whawai mai ai le bavau na ta pena e ututua ani o tātou matua. Ia leo tātou ai le nei vai tau ma nei aso le soifanga ma leola. E ui lava ina o tātou wa aia ma le io e whaamo i loto nisi fo o le tau whai sa tia ia whawai o le atu. Ai e le tātou nunga. E sau le tupulanga e alu le unga tupulanga. E le ai se poto e le se vave. E mwhai o nei atoe sofa. O pa ia mai ale tai sama o tui manua se ia pa ia le tai ula le mai tai. O ia mai le ta whanua se pa ia le si whanua. O sa ia Samoa. E wha me melo ia iso se tangata Samoa. Ia, manatu o le a nu tuia
ma whangasolo ia le tātou tautua ma le aupunanga ma le tātou pōkalame ia o le nei fo iaso. Ia, ia le tātununga e telefoni na imta upu tala noina ia ma whasolo ai le tātou pōkalame. Ia, si o fo ina i toe minute ma na i toe itula. Ia tātou whato whafo i lea ma o tātou tuua le mafutanga o le nei aso. Ia, ai whetau i o leu tātou whengai le ua mai le tātou ua fo i matpaanga. Ia, e tātou ruina tātou pōkalame o le nei aso. Ia, ma lo li il folau manuia ma whanua, te tonu o lo maua le soifua lau le lei, ia, i le nā fo i vaenga o le lalulangi, ia o lo o nopia iai mau mawai. Ia i le tatonunga, ia o le nā waso tōna, i lefto a mātou tonu mai i le tau alunga o le nei vai aso le whengai o la au mga runga masani o le vai aso, tu ua onga i nei a mātou. E manatu o le nai lava ua o nai olo o whapena o nai aia pea o ngai le tautu langi ia mātou toe al au whainga duenga lea e wha pe a vele upule o le weekend ia ma le vai aso malo lo mai fi au mga duenga ia ai e tatununga fi o meia le tā pokala me pai whai pea i aso to tasi te tasi o le vai aso ia abatu e te umano whapa i le atunu ia ai le pea lo angai mai ia e whaatalo wha mai ia sa mo whafonga ma whalalo. Ia malo soi fua maua malangi ma mātu la epa. Malo fo ile tau atai. Ia o le nei tu la. Ia o te whapipi ia tu fo ile whaatalo fo man whatu lima le fionga le tātou host. Ia tu la epa. Ile mamalu o tātou paanga masani. I tai so se e kalesia mo lātou whatua, whapea tinam ta māma tutua i tono maota malawa, tono maota ma ai o tangata mātutua ma o tangata ngasi. Ia whapea le loa to a tele o tātou paanga lango, ia alo mai o le a tātou whaasoa, tātou whailo, tātou tala noa, ia ma amatu ni whautuanga, I mea fo I o loo tūla I matutupu mai I si o tātou atunu I Samoa. Ia whapea whai mātou nei New Zealand. Ia, alo maia, tula epa mālo soifua. Mālo whaftai. Whapea o lewa e whapai mai I o e tā te piama I le tā whatalo wha I le atunu. Ia le taritonunga. Ia tā te ese I aso mai tūla. A o le tāwa singa lavo le soifua ma le ola. Ia o le mena e langotasi ai tātou whaftai na I le atua. O mari tau ia auto. Tula e paule neiva ia so atua, vi iele alofo le atua, wa sui le neita e au, wa langi le lei mai, wa susulu le matau le la, ai pau lea, o le maa losto le matangi marsavili. For the Monday to Ananafi, ma losto le matangi martimunga, ia au le neita e au, wa susulu le matau le la, ai tūlanga la lea le malo sur savili. Ia, mana ia pifa pena lava e fesusu ia lava le tau o taimi o tūla ia o tu maulanga le lei o le tua wa vai tu foi suru o tino ia maualo manosi. Whafowina o le mesili le ona taua ia whapena fo ili nei tūlangi. Ia, a la tanga ia tamtau o la son fua le o whanongo atu le ua tu ia le lawina o le kamisinonga pala lili momua. Sa ta papeta ita o na nafi. Le ai tula epa ni te wasi se o leo te wa ia tu whapele o tu ila so se fulu lima. So se fulu lima, o lea sa ngai niu so o lea so fua o tu o ti, a whaina la so se fulu lima o whaina si mama. O nei o na le whapea e to a fito fo inisi moli mau. O fito nisi moli mau na wala a wina na nafi. Ai la tau te le I o atu I le afo I le mautafono o I le falfamasino. Le la whapea ua whaatonu ina ai la le whamasinonga ia le lo ia sili ina ia whaise ave se la patainga ia I la tau ia to fitu.
ua fai asi umi o nei masino. O le umi o le tūlanga pen tātou whaafonga umai i le tawarumanga o le fontanga le pale mini le whana a mai ele tūla fono la i o whainga palota le nasa o manino ai lava le minsta o whamsinonga o tūla fono wha vale valea tūlo o le ngana tu sao ono tūlanga la lea pera nele le tūla i mai o le fionga le minsta o lo nei tu malo o ana lo fi momua o sa onga o le tūlanga le na tangi e no foi i yusu e no foi i yusu ia na e palota la ia faleata Whaafewhia nei tu inga tu la fono. Whaafena ia atu ia i whaleata ngai o ia analofi. Whaapea foi la whale tonu le tu la i mai ai. Le iei le afianga o whale ali li tasi. O esa unanga o tatau na whai se fufuanga i tu la fono nei. Whaftai ai le minsta o whamasinonga i luna la ngā o le melea. Io O le, pe foi le foi tau langa mea o le fai pule le matou nam lau e no foi sa vai happy o ia le na tu le isu tu fuolo na isu oi mea fale ali tasi nali ia le la ua tatu whaalongo o le whamasinonga le nei ma whanua i lo uloa sa ta tauna mau ele a matanga o le tau sanga lon whaiunga ua umi ona toso ai e whawhetai foi tula epa. Ia uia, o te whawhetai foi le umina toso. O na mamanu whapenei, whawhetai le mataala o le fionga ia tau lupi. O na ua ia ma whaina langa ia te tau whaantula fono. Ia o langa tūlanga la ia lea mai le umi. Se mamanua whele whai unga i lunga o le whasilau pepa. Whasilau pepa e le ilopo oina tusia. O le sa whaasaini se sema lala meno iai toso to e adia esu inga whai mai o le affidavit whaatau toina a le mulmulia ea maua le ungari sa whai le ale pepelo na whaalafi la ua e le fast pefo na amai ta pokalame mua wa tau tele le ngō le fast e le whaapena tau mai se ngō se tangata stotasi fast and overall globally it's a big organization se la montu wafe o lato members wai umatula se la montu wafe nei le ala watu amaiela le talia le ngali ile fape mai o ile ai o la wana o atu e fitawi malesi vaenga sai le famasinonga fape mai wa uma famasinonga ia mo pepelo le aina le wa manino ai ia o le lawa tua inga le nei lausi se lau limas furu tala lausi 150 tala a wa mai mau wale to finga o le fionga ia te lupe o le minsta ngal venga te tele o le sui pa le mia a le tato whainga malo le nei lausi se lau limas furu ai ele o se tupe fo ina tu sa o atu ao te lupe ia i la tau nei whaile tua inga. Le senga la lea le compare ana tūlanga le case ia vai maunga tolu. Lea matino na sua tu lava le o leo molia tu ulima le tupe ia i la tau nei. O lona senga la le na. Le ngatala i lea mawhanua. Lea te ia o tis apia tua male se la wafe. Iyo le o tele intano le lo po fe po o tala no ina se la wafe ia po la fa solo via tua ia fa pe ia ia tu la epa tu lo lava so o manatu to atasi na o te le a faina o le fionga le sui pa le mia ia te lupe i le tulanga le nei ma fua se ma fua mai le fai pule o le tau i tu malo ia ia Lale unga o iai, wata tau fo ina faise fai unga i le tau fai pule. E moni, e le chichi me olo a fien mat fai pule. E onga, le fuina tau whalu longa i le fono le na umatu nei. Le fuina tau whafatu maisia la tala whatupu ma tamaita i... Ma sui o whanarupo, iyo. Ia,
o nā mea uma. Ia, ma leisi mea a fia tele leli. O le malanga le i fafo alu tala no o sui o le malo. Lau, ale iese faso tai. Ele inga ma le tionga le li pale mia. La le me wa ma vele a tele ia onga a fia ma tu sui fai pule. Ai o le leo soi fale alili. Ma le mea la lea o le filosofi o le vanga ia fai le lako intervene ai ia le HRPP. Ma ina tula epa. Mea tonu ale tau o le polo kiki elea. It's a simplest way of seeing it. Mo le polo kiki elea. A fai wa fasao ina na mula ulu i le la vama le sunga le pali ta eu mas pau. A fai wa fasao ina inga i le alo to tuli ya ta eu. Malo lo le lei. Lei se me tu oi folonga ia isu oi i fa fita uli o fale alilima le tauwanga fale alilima ma tuiloma ya te lupe ma tuiloma. That's between the two of them. Lei se mea ia ina i fua ia. Ia, te o tatu tāria. Lela saula a faila la sfulima i ulaina ua tu ia. Fasi umi tele so. Fasi umi tele ia ai lima lama le aia whamasinonga. Se tatu whataria ia le aia whamasinonga. Ia pole a foi. Oi foi whamasinonga. Daryl Clark. O Daryl ma le whamasinsili. Oi, na ia whamasinsili. Ia, sole. Ia, si o tatu talia lupe o mau. Tatu. Ia wa tai langa le mfaina mai le asong fua se tali. Langa le fato a faile polo inga ana nafi. Ina ia ave ia tusi samania ia ila tau ia to fitu ia. So therefore to serve sometimes this week le vai aso fo. Pea maua le ola malmalosi ia. Au le silova ia so atu itua ia. Fai e lola ia le iloilonga. Mane, tamai. Te kako e kalakala la kiki a whai makako e fo i tua le leia kako koe o i mea ua i oi. Mana esi tamai tai malona to e postinga meo le mele o le ariko. O le meo le harmony agreement. Ma le teacher settlement. Le e ua le no senda tu. Ioi. Leila tato e o i nei isiusia. Ina ia manino pea ma wha maalam la maina ma fau o tatou atu. Ia, pe o le tūlanga le nā Iu ese le onga. Ese le onga nei tūlanga. A eno fo ma titilo tula epa. A faila o le o e faile harmony agreements le nei. Ia e folinga mai e le o maua uma le whawhatu ia toa le fast. O a tu singa o a ia inga a o a fo ini ni tima inga pon tu lalo o tu wai tu tonu i le wa fai lava na o la ua ia vai ele i pine na uma na fai le harmony agreements ele i halfway through ai vale fonga va o a matalona i loa mea fafau fa sanga anga ile tai fono o le vai anga fa fai ia ina ne i ona te leni na mtau fo i ona e o ta pena e but a kaku koe no form tatu ba tele lo ia o e pole ala fua i le fono i vai aso i lua na umatu nei pe ia se swinga i la wa ai mai i ta i o le tuangai ia malana to toru masani fo le tele ina tu te mai i le maloma la so ai le o telenga o lua vai aso Tele fale tonu. O whatautai o le fontanga a le pale mene, e le fionga i fong fetalai, i whapele pale mia mal kapenet, ese le mana i a whanga solonga. Ai o taimi loa na ua whaile folfolanga i le tūlanga lea mantua, na whaile polo i ngā le fong fetalai le fiafi. O le aso a tae au, o le a whataunu inai, a tātou drug test. Everybody else had the time. They all had the chances. E si o lato a au fesilingia. Fesilingia uma. Alang mena iai.
le ai masesio la tona si le aum silingia. Ai pe e fa te ia ina ua fa a waule le fono usua sa mo le aso so ai. Ono le tau tutulinga o le mata upule o le fa apasi e ino talo tupe. Atu la i fia me fa pia se ele fong feta la iso na wanoa. Ma fa ai loa. O le fesili la le fesili ai nei. Ile pela le tato fo i mai rola ile harmony agreements la lea O le ta fa loa i. Peisa fa mamafai i le ngana a le fo i sa se e le tofinga o le palemia. No one is above the law. No one is above the law. Tutusa launga ta sia uma Samoa. No o fo i le teimi o val fo ngamba ama le fionga le li parmielo iai nei. Le ale tala na fai. Alue tali o molianga and all this. A olewa o me le teimi le nei. Ua whaatau te e ana i le fuafuanga a le fonga fetalai i le tūlanga lea o le la whaia i a drug test. Ai sea, o le anbe wale na whaatau te. E se onga, a whainga mandatory le whainga o tui umau Samoa i le taimi o le COVID. Whapea fo i le ngase mi se le yalom whanau. Why is it not mandatory now ona e onga whawhita uli le ui te tono Samoa. Le ngate te tono Samoa. Wha la tau ialo i o le atunu le na recruit e o e whao o le tangata waleina o lesi uso a Samoa i te tono Vietnam. A o le la finga mai. O ala ni whataita inga le lei e a mai ele. E fia me I lona I tu malo peno fai atu. She is one of the leaders of the women's group. Le ta ina ia. O ala ni fate ta inga le leina te mai te tonu I le women's group le nei. E mana tua. O le women's group nei, it's globally lalangi. Le fata ye nisi sa o New York, sa o nisi the African continent, I fonotanga. O la to inga fate te inga le lato te avea iai. O le ese senga la na o fontanga le no titilo iai. Ua matua I manino. Ma io le va aia tangata I fōlinga mai ta ita o le tinai a fia me. Why? La le mewa e itai. And yet, sai luma o fofonga, luma o a ao, tusi wha maonia I le wha le tonu, o le tūlanga o drugs I te tono Samoa. So le fesili, have you done anything e la vea I Samoa? O le ala to inga taita inga leadership le he sa whai nā taimi. O le tūlanga nā tūlepa, to me as a mother, a grandmother, auntie, sister, o te pui pui I whanau lalo maua. You know, it's the future generation, not only my family, but o sio tātou watunu I Samoa. Tate le fiwa aia nei tūlanga, Ala la aia nei. Ui, e peele popole la ia le fionga le al sa whapito. Yeah. Te mantua fo I mawhanua. E il whatanoanga a lo matua nei whafo mai na wa umarfono. Na interview I whafo mai tanoa tōru e lato o ia le atinu mai foi. Ma le ale pule. O le tala la le lo matua na ofisili fo na fi ma po kala men na fi. O le fai unga le al parmia mar kapeneta. Ua so sopo I tamali anga o tangata o le atunu ai meselama I la tau o lo no foi tonu o o lo o tai o le atunu. Mai o le mea la le tuatui I langa umata por kala momo ele fai alela na fai ata la lo matua. A o e ile fai na tele fatino ina la vale test. Yeah. Yo. Na tele fatino ina la vale test. Ua Iei taimi na sauelo matua fai ma to represent Samoa I fono te tele la lang. Yes.
A tatou aila iai, e saua ma le mea o lea, o le iai longa system le mea o loo taula iai le lalolangi to get rid of. O loa, mea kau drugs, mea tau alea na mauti noa lava, na sau ma le loo matua ia le mene. Tā mai i le mea le pi o le tauloto le ala loo matua, o le rule of law. O le ola i le tulafono. Pe tulafono, pe le ai se tulafono. Le aso sirafia. O tūlanga le iai tula epa. Tulafono mo tangata uma. Launga tasia uma tulafono. E le ai se upu wha pe tulafono pe le tulafono. It's a democracy country Samoa. O a uma mea whale tonu. Or you commit a crime, you serve the time. Or simple as that. E leila se me whapea o ia langa o haulea I'm above here. O nā ta mai ai. Fallinga mai e vai mawalalo. This is how I see it. Vai mawalalo le tunu. Thinking, o ol fai pule, o ol sa whapito. So therefore, I'm above here, everybody else. Pela na sau noanga. O le tūlanga lea, o le polo inga le na mai whongwhitalai, ua ie le whai unga tangata umala o whenga luenga malo. A lena sau no whape sa whapito. Ia o le au whenga luenga na le malo, o au. E le I whilwhilia le au whenga luenga le malo, le no foa leo te sau whai ai. E moni, e le whilwhilia le au whenga luenga le malo. But you are now under the government I le te inga I te tono al mautafono, not only le whongwhitalai, whapea le palemia. Ai o ala ia ngaluenga e whai, le gamanai uma whai pule. O le o mai o tau, la whai le tau whao tu la fono ina ia puipuia ma la vea I Samoa. Le ala ngaluenga la vea I le o whai lo atu. O le ngaluenga la vea I whai lo le fionga le whongwhitalai. Le lango ina fo I palemia marka peneta. Ale whapea mai, ele ai na te le. O la ula lu I lea, a whaafufonga mai le tu malo, tu lo walo tu whanga. O le lu I la lea. A whai o ieni wha nau alo tu whanga, o ieni a fianga, I whala au whasaina. A whai le tō wha le tu malo, o whe sulu I elo tu whanga mo se la veai. O whe sulu I ai. Lea, a le solo mua le tau whai pule e nate te ena ngā luenga la vea I le whai il whai ngā malo. Tu salai tau ole upole o le leader e ka kau lead by example. Lead by examples. Exactly. Pero whai atu, a whafonga me le tu malo tu lo o le avatu o se whate ta inga ona o tu langa le lo tu lai mai. A whai e ieni alo lo tu whanga I ieni a fianga. O whea la le mea mua sulu whai ai. E ta tau na o sulu whai le lato tofi. Whaafe whea la na o sulu I lo tu whanga e sulu whai le lato tofi. A le solo mua le tofi. I lona te ena. What advice can she give? I le tu malo. Pe a whai e le o ma whai ena ia. O na ona whai le tu langa lea pui la ia. A o tātou I loa le tu la epa. I atu nuu nei. E ke refuse le whai lau test. Guarantee you are a positive carrier. Pero mena o batua le rule of law. Leanga o pei o lana lea o lana lea tauloto I aso uma. O ia o le e ola I le tulafono. O le tangata la e ola I tulafono mawhanua. Leanga o leo na whaangaina le upu e le o iai se tulafono. Mena ni whai tala. Pe tulafono, pe le tulafono. O mea I kau drugs. It's under the law. Legally in Samoa, e sa le whala o whasaina. Pe ua whaila I se tulafono, pe le whaia I se tulafono. O ia o le tangata e ola I le tulafono. Moni saunoanga tula epa. E tanga I foi te turi mata I la vale le saunoanga. A whaila o le ale sia la sanga o le nofoa leo te nofoa. A whai
O le simple lava le whaiunga. A whai o ai le sui whai pule e test positive. Latu na pono. Ave leo. O le mata whai oi na leo. A whai whala test positive na ia. Wa te tau na molia fo ia tu la fono a leo. Le malo leo. Like every other citizens of Samoa. Not only that, she's a lawmaker. O le tangata e whia tu la fono. Pe ua whai la se tu la fono, particularly le mele. E te tauna respect mea e le te tauna ta lie se tu la fono. Pe a whai o ia o tangata e ola i le tu la fono, i le rule of law. Moni le leitu la epa. Moni le lau saunoanga e ti tilo fo ntanga iai. O loo mai moa mai Samoa atoa. Ma le lalolangi atoa. Le lato te mai moa iai le i te tono le fono al palemini. O ani whataita inga le lato te whaia mo le tele o tupulanga lalo waoa Samoa. O ani whataita inga. Is she giving an example of whoever of you, you're a drug dealer or whatever, you have every right to refuse, right? So that's the example that she's giving out to the people. Yeah. And how nice is that? Mai moa atu nu'unei, ma titilo atu, o le sa avea mauruai pale mia tamaitai o Samoa. And this is not a good example that she's giving out for Samoa. Yeah. Tato si ia ta penanga le malo. Wa lena fono ar ka peneta right away. Ia pai lo si tu la fono fanga de mele. A pio le mena le na tu ni mata ir ta po kalame pe tu la fono pe le tu la fono. Rule of law. Ia le fo. Le me if ia te mai le. Anyway. Yeah. Ai tele se mai lai le vai nga le tu la epa. Le se o matua la le mata upu lea. Yes. Mata upu. Lea sa te le lope na e mawaina. Yeah. While we're still at drug testing, oka se matanga. Oka se matanga. Oka se tu mawalaloina. A o oe foi o le tangata matua, wa whaingoa oe o le toe iu taia i te tono le mauta fono. Le sunga tai le tuangai atu la epasa i lele madi le ngaoi. Le sa whai maila na whaatata noanga live ma le autu stala ana po. Oh, recently. Ana po. This is last night. Tele mawala, tele i. Ma ia whapea, leo te whapea atu ai. Ai se a. Watowo mai, munga mai i tua. A sa maua o taua wanoa. Tau te whesili ngia ai. Ma tau luina ai. Le polo inga po se whatanunga ngā mai le whonga whetalai. Whapele whiunga le li pale mia. O le ale SSNga le o le awhaia, o le drug test versus the COVID test I 2 years awhai. There's no difference. It's mandatory. O na lea. O le pui o tangata anu Samoa ne I te I ua whano soifua I le COVID. Pei fo ila le tūlanga le iai nei le drug testing nei. La mea I Samoa. Le ua whaatau no manino le whiunga le li pale mia. Na o le singa I o le wo tene le whale mai I le whale vale. E panga ma tina le vaainga ia I la tau I ele a fianga o mawhauwhau. Ale wa saule nei to e ino tu la epa whai mai. Sa o le leifia me e na te whaatawe. Why come out? Why come out whai to whaatata I whafo? And you had all the chances I te tono al mautafono. Tau te siringi ai. E a mai manino le tali le whonga whetalai. A mai manino le tali le whionga le li palemia. A lewa e sautula e papei e te tu umawalaloina le tali le whionga le li palemia. E te wha sau sili ma wha mawalunga. Ma wha pea mai e rubbish pe pelo o le fia pule o le whionga al palemia. Why? Why? You haven't got the nerve e te tangoila e lui le whionga le li palemia. Malaka peneta pa pele whongwhetalai I te tono le mautafono. O I te tono ina e a mai sa o ele mea moni a o whaafufonga sa mo malaulangi atoa. Ua
tele mawanga la ia le mena That's right. me fauran mena po au fai ma mausta nei tangata Absolutely. Ma faila na fofolanga whapea. E le ai se fe aua le fionga le li pale mia. E whaasai na ina ia. Po o lana vaenga na whaini a lato lai. Io e le se fe aua le fionga le li pale mia. Ai o le tūlanga le iai. Mo tangata fau pepelo. Tau whaleanga. O le saulai tu e whai ai. You've had all the chances in the world. E te luina ai. I te tono mo te whono. Whaafafonga sa mua, sau no manino le whongwhitalai, sau no maningo ia le fionga le li palemia. A o le afo i sau tala pe pelo le awhai. Wa le maua mai lai lana whatatanoanga lea. I le tūlanga na fsinia, ele au tustala i me tau le tala tupe ma le tūlanga. Ai whape mai, oh ia, na whai ila ofisiri pe pelo te le. So how accurate are you? Who are you? You know, le fasili na le tula mai nei. E fa mai sa ofia me le tula fono. Pe le iai se tula fono. E le se me le tau saunia e se tula fono fa pitoa mo fai pule. Langa under the constitution na Samoa. E leo fa pe mai e ese tula fono mo le lautelo Samoa. Ese tula fono mo fai pule. E tasi tula fono e launga tasia o mai tangata anu o Samoa. So therefore, a fai e koke test positive. Mo li o tol whamasinonga i tula fono a leo. A fai alina, fa fetai. Wa e to fai le fionga le li palemia. Fai se tula fono. Fa mamafa. O ai o la tau maua. O loi fa pui. Ave ese strip ese mo la tau tofi mai la tau tu malo. So e fai la tau fai ngā palota. O le mea fo le tate tau fasili. Le ala mea le whapea i. Lau fionga le whangwhitalai. Silonga lima. Io, e leo inga tonu alo tala. Lango ina i le fionga i te maita i le fionga sa whapito. E le te tau o nāma. Ana file mu e te tonu. Le aise, o le sau whahu pāleo. O me sila i. La o mai tu e tau fai. You know, amu. En tau meina, tu lola va tau te pala ai. Tau te le mawhai nang tau siringia sao, le fionga al whongwhitalai, wha apea le fionga le li palemia. Wha whonga al tala len wha mai tula epa. Wha whonga sa mo al forsanga le tula epa, whai mai. A whai ele aini whai pule test positive. Ia lona winga. O le ale toi maua lo alasi aisei te tono sa mo. O le ale winga o le wha upunga. Se toi whautasia, whimia? Whai mai a whai ele aini whai pule test positive. E pepelo nei pau. Lona winga. O le ale to e maua loa lani aisei te tono o Samoa. What on earth is he trying to send the message out to the people? Sa la lewa. A wha longo mai e o lo la to whai e soli ngā tu la fono. O le wha pe o ia le mwhai. But what it gets me, o le mawhai na o te tono o mao te fono e whai ai tala nei. Apo le maninoa, o le mauta fono o le latu mai a fusu le, fi nauai. A le la e fia ele aini leo wha pusi to tonu o le mauta fono. Ai o mai whapo ini pei o leo ai, ngō pei o leonga fi ai. O leona fi ai, yeah, you know, they're very gutless. Ai o tonu o me te tauna fi na wina ai mata upu o ngaonga whape. Ina leo wha pusi, au whaina, o te mata wina i fono na matu nei. A o na si mai lima ma watu e ila o leo e pe leo fa pusi o la tanga o tau talanga ele tu sai se vai la ele i le vai su mo al fono ai fai mella fatta no mai foi ma le lilo kanata le sui o falla time some tau no lo ana tau alo le li ana i fasili ai si fa si vai ngola na tala na fa pe ile tala le i fai pule fai pole uma o le fast. Ele levanta tu mai o tofu ma fale tele. Ma fa pelan tala tu sa lena mai fai pole o fast e mai su e mea i tu tonu o le malo. Yo, le fai pole le fasili le. Kanata. Na fata no kanata ala fai fondo. Ele i alu pe uma ele i alu le session mun o le fondo.
La no ma tu fas ia le o le anga i le sesen mun le fono pe mo te mi la fiafi le o saula fa tari atu lau io na ia wa sili ai la i lea faipule le alu e tali i le tangata most wanted mai Australia ai tu le fono usu ale fainga malo ia o vai inga na o tangata ni o le o ia e pole ma fanu pole la la tu tam fai fa mala sa mo ilo la tu fa le tonu la ia o majority o sa mo malama ilo la tu wola ia pe o tulanga ne wa ia personally wa matua mati la tila lava le loto leanga both fia me tula epa i le palemia o tau o fai pule o le maota o tau te faia tonu mfa tonu atu le palemia asa ese e mai fo i le tofi tu lau atu na ia te sila firma fanu a te rewind i tua ia le recording a tato o malapa eu ai tangata eu foi isui na no ina le afo ia le HPP a te ave tua ma te fa longo i fono tanga ma mentu tupu ma le tua nai te lo oi le si me fa taia tu le pa ele ai ma se mea na te maua fa pe na te le masanino fa pe o te fa ia tu rona le sana me na te maua ia le la uge malitoa Nyoe, tasina me fangata ona ele o yeni me fole le na te fa pe o le fa pe so ia wen manatu o ke fa ia kulo yo ke ma o ke fa ia mana tua le attitude na ko inga fai ana I fai pule o le HPP pe no fo malama lono winga e yai merenga ke lo au ila la o lenga ke lo le leile la maftanga mala audi mai le amatanga nga o la audi lai lo mera ngai ai le se me nga ke ma wela audi ile ma le sina me le nga fa pe both of them le to ina malom tua e fa fonga e fa tata no nga le tu le epa absolutely walau mai ia atu wa ai e a kautala mai I palemia o mata emo kaka petelo kaka you know wa a mai la vai ia me o sa ia o na faia mai la vai ia me sa o na faia le la fa tu la tala o sa se eti umala ua ma fia mele tofinga o le palemia sa pe foi ona avele tu lalo I fai pule me na fai sa fai lava ale nei mea le watula I mai o le la vea I mo le atunu la vea I mo le lai loa I le whaangutungutu lua tu loa o putu sao whaangutungutu lua I o tu la epa la me te tau muli ai la ia fia me afterwards a fai e te loa e pepelo la auli le ai se fe au a le fionga le li pale mie whaaton winai o tau e whai tau test la mene adwai whai lau test e te fai lau test e test au to mui ia le fionga le li pale mie ma le fong fetalai wania I le lua loto e le lea e te aru lava la tala sa o le tu la epa e o lava tu la epa sai lele I le ono futu I lalo e te alu lava ma lo loto e le mama lo loto e le lea anga I le fionga le li pale mia o fafia pepelo le fionga le li pale mia e sei fai lo pepelo pito I sili na e pepelo tau faleanga mena le ina tele lau tala no ia po kala mile me le natura mea le natura le mawai mele se I vanga na le tangata ua whanau fo wina le soifua o le natura leo e moni lau tala e alu le tu nga mau ma le loto ita mariti nga I le fai I fo ia lau e o fea me tu sa le mea le temini o le ua campaign le toina ma toina ia po toina ma lo matua e o ifua I le panapala ma mea ia yo le mele la afta tu va aine ia I ma fanua e ola fa folinga
e whaafolinga e tau mawhai ia pipi i atu tangata ia la upu malatala. A mea tala moni na e o ifua i tuunga mau. Ma le uli pato i o loto i tangata o le ua matuato i la popo. O nisi o mea lena lau mai lan whatatanoanga. I mātila tilai i. Wa matua i mātila tilai i le ele o le loto i nā te tele. Mai ia wai e te i ta alolo sa whai. O le whesinina. La mautu o mai e tua whai ai. Le sa tau te tono o fono o palmini. Lote tala tupe. La mena tau le... La na whamanino le fionga le li palemia. La mena le to si i ailo a ao tu la epa e te ena whamaninonga a le fionga le li palemia. E pe fōlinga mai. Wa e tam whai e whaolo ata wale vā o le fionga le li palemia malangan ka peneta whaapea ia min sta lango. Ma whaapea mai. Pula matau ona min sta. Ai le fionga le li palemia i te utusi te tele tupe ma foi matonga fa pele fionga le fonga fetalai le ao malo le malo se vai le loto ele le na te tele ele ma wasana te utusi i ta lolo i sa fai le ma wasana te utusi ma sana po ana mai sautalianga sila ko e menga mo fanua a fai o kalanga o ina interview Tusala o le amai i lana tama le o le fōlinga matontongi sia po lau tele. O la sa iei peto o lua e to tolu isi tustala. Ba ai vela ia, si vela ia mo fanua le mele. O le aunga au te o le mele. O le tala sa o le uta whai atu pōnei. E o ifo a tuunga mau. Yes. Ma le ola loto le anga. Anu nofo mai tu tonu o pāle mene. E whaaforinga. E whaaforinga. E o mai lola i tua i me whapene. That's their reality. O le lato real person ngā. Le mai tua i a lato por kalame ia. Ia le la... O ia, e mwhainga lafu me so whāno honongo. Okay, I will give it to you. Wa le vaenga na i te mai. Wa te tele tupe i malo. Ia whamana lama lan mea ta ura tālo. Na ia whamana mam. Ka mai ia o le tūlanga leo mene o tā lolo. O tā lolo tu sa e whai mo meo whauwhalenga e ka le si e su e ni tupe mani tonga e te tongi ele au tufunga. Wa vai ai. A le na manino le whaasoa le fionga le li palimia ma le fongfetalai. O le mamalu leo le mautafono a maise no fwa inga a le fongfetalai. Ma toi te e na. O no lea. He's never done anything ni whapea. O le mea leo le leka ia fia me ma tule epa. E matua i leka i mena. O le manino o le vā fea loai. O le va ai ale malo sa moa. E maua lunga lana va ai le pāle mene. So le mafuanga lana o tāno lo ia. It not so much for pena whai mea o kon kalake nga whai whale. Le ai. O le va ai. Tasilanga mele o mai tangata i tālo lo ia. O le va ai fa Samoa ma le respect ale mataulia o uru whaururunga i enua. O le parliament ma le afoi. Ma le kabineta ma le afoi. Ioe. So le va ai la kabineta le la me fwina leina va ai mo whanua. E pe o tangata i na vi i tālolo. O le ao le malo. O le parliament. O le fonga fetalai. Ma le whamsinsili. E leila se mea o le awa ia nei fua i pefo. Le malama kapeneta, i le kapeneta. Ma nino le leita. Mone sa unanga natu lai pa le winga o le tala. O lewo ona fau tala ma manatu, leanga manatu se e whaalo atawa. Ai o te tonu, e le mai maua taimi o kapeneta o loo manino. Loo manino o kapeneta. Bewa ona tali le fionga i le minsta o talonga le fionga tofa ia se wa muli ti a kontoina. Nena fesili ia o a fea su le la e mawai le natali manino le fionga minsta. Peo na sa no to fai lau tusi. E sui le pa neta le lopo fele tu la le la
ale wa pale mia le fionga lau le malieto me tonu ana le ili tata e matinga loto ma fanua o tala na ta e feotia ma tangata ia o tala absolutely feotia ma lava le ono futu ale ono futu o ono ai lava o upu ia o tala tupe o tala tupe fai mai ia mai mautai ni tala tupe mo me o moe mitinga moe mitinga so se fai ngā malo o ila le wata mai ai longa winga o tala le tupe fo i o na taimi o lana taitainga o mea whafolinga o mea whafolinga sa ana whai e ron taimi au taisi ma ka kele me tu sesi pitoa o le kau o le mele le tala tupe ma fanua mo sila fia le atu len tau tala ai o le wha maoni o tangata e au ina tupe le atu langa it's all about collecting funds me ia o tangata e kole lena o mai e paunga ma sinalupe e tele tupe o umanao mai o ele i mawhaina na whai le vāenga ai fu ele whai le vāenga i mo i netu sanga i tele ia na o la ia wo o mai la i whanua wo o mai le tala noa toi ina i whanua o le lave le whafonga le upu e te le lava le lave i whanua o le malo o lau whesiri la auia so la e te sila fia i le taimi o lau taitainga ai se a lana e le whai ai se vai fo i lo taimi a le wati ngā inga le whai ngā malo le whantula i mele whai ngā malo fia me le ai se vai fo na whai a fo i ai a o le watula i mai nei le tatou whai ngā malo le nei o le wa ave le wha mua ina ia whai se vai fo mai ia tua ia ai o whanua na ave le taimi o sia mani muli ane ave ia New Zealand le la foi le situa inga matu ia le wona au maia whapea mai o le tasiva fituono i le whai ngā malo na ngau a ano ai le Westic mai ia ta uai le whai ngā malo al tama ainga la me wa tau tua i ai fia tau sanga pei o le tulanga le wa i nei whai ngā malo wo atu pe on tau no le fionga le li pale mia a whai o atu ni mea le leifa a wau a o atu ni mea wha le tonu sa ili le vai fofo la le mea tasiva fituono o melona taimi leiva valo ina ua tu ua tia ire tofi pale mia why hasn't he done anything e whai e se vai fofo pei la o le tūlanga le o whai nei e le whai ngā malo le nei a la asau e wha sino lima ma tusi le lima e le tama ainga ia o ele le whinga ki kua i ai i teimi o fia me sana he ringa vaenga ele ngā vai kengi a o le fo a te sila fia ele longo le leilo na tua ingo sia mani ele mana ia i longo le lei i lau le whalongo e sia leilo le lei ale te leo le sao tangata sia mani na watu ati na ele o Samoa a leo whai meo watu sia mani wha valea Samoa o fesa o tula e pamita ia te fisiri mua ia po felo na ia fasino manga o le langa peona e sau noa te lele sao sia mani te tonu Samoa aya ana le sia mani le maua le koko popo maniu nei sa lato atina ina Samoa lena uma ai Samoa ala mena o iai lena ta tia le lei atina ele lei na fai el malo sia mani take over New Zealand lal mena o iai ave New Zealand fanua ia sa ave sia mani fai leti nai le te fa fo ia fanua i tu malo a ave le laina maua fanua o le malo ia ala mena iai ta siva va tolu le fa pena amataina to e sell le na fa ta wai kai kwata eka freehold land e le malo le la fa pe mai ola na sau noanga lea pai mai sa ia tula e ele mafai ona na tieni me pio i fai ai fanua nei o le fesili la o te fesili ai e lo se me pio ele mele na fai ai fanua ia le sa na fai ele lulu al to e kalesia
ni mea mi o tonu na mea. O le lawa e la lau le whainga malo, o le mea tonu la lea, o le ua tau fua le mua le ifafua. O le la tautua ia ni mea pi o le whainga malo. O le whatoa atia, le whatoa whapasia tala tupi. E tātou te wawa ai e tau la i luma, ia tau mwhainga le whainga malo. A leo ni me sa o la pone a mi o tonu, lu ia na whaanga ai whanua, ale nupi wha. Ia yellow sister, polo sister ino, elenga malo mesi whanua. Moni, iyo e. Lala tūnanga, la se tala Sa whaingata le amatanga o na whaia le stalo le dido le whanua. Wana watua o soifua ia panoa. E le i mawhaina li liu e se mai whanua lai lalo nupi wha. So e le mawhaina. Pe lima e atau sanga sa whaatali e whatau am whaina whai. Ola. Ia. Soli. Ai te mana tua fo i ma whanua le tala fo le na whaira tu ina le minsta o lana kapeneta le na watu ma tau mwhai e saini ia le pepa. Ia pepa o whanua, valus furu eka. Le an whapea mai, ana le to to alang kilo se mangui e saini a. O le ikala ngoi le MTRE. That is yet to be confirmed. Ma pefa maunia le natala. O mai la ia, o itula e pa o te whai atu la utala o au, ina wa o whaalongo e le mea lea, na o la lafo tala i lau TV, mai mau pe ana whapea lela ngona mai. How corrupt and two-faced are you, tula e pa sai lele? I'm sorry, I have to say this. Fōlinga mai, e whaawi ngala na tala noa mai, i le tofia ina o le fionga ia vui, Clarence Nelson, e a vea mako mesina o sulfainga. I lona whaapea mai, ia, vai ai, o le nei whamasingo o li kaya, a lewa a apa mai, ia la auli wha ko fia le komisinga o sulfainga. What's wrong with that? What's wrong with that? Sala to fia le fionga ia vui. Sala to, le se senga, ma le to fia le fionga ia le sate le lapi. Ole famasino ua retired. He's a retired judge. La le se senga to fia o le fionga ia to lo le fionga ia le sate le lapi. Wata ule swafa. O le wata plestene nei fa awale tu langa plestene o fanua maswafa. O le ala le se senga to fia le fionga ia vui Clarence. E a vea ma commissioner o le ombudsman o le sulfainga. Man ale whape mai o le mtanga luenga le sulfa i ele mamalo le atunu i ni whai unga le whetau i e whai e whainga malo. Ma ia whesiringi a ele tūlanga a whai la e whaiseli poti le fionga ale komesina a ave sa o tari sa o le komesina le ombudsman a nga i le palemia mar kapeneta. A whai la e whaiseli poti le komesina e ave sa o le palemia a whai e te ena le palemia. Lona winga, wale ai se au ngā, me tonu ale wa e tau fua o le moa le ifafoa, wa e whaile tua inga, o le whatoa se eti le fionga vui, ta o man whatau tō. A oia, wa e lau tū feisa, a mailo whamanuianga i le fionga i a vui tu tō nor palmin. A le wa e sawi tua e langa, a e. Pwene whatua tangata ni e ola whawhoringa. E nofo melo tono le whawhono sa mo, ole matua ola whawhoringa o tangata. E loa e lato mei e tua. Ai te sira fia fo iwa lewa na sapo e awanga nei ia vui le teimi o se furu pasene. Remember? Iyo e. Lewa na sapo. Ai o lasa i e fo ita i ala ma mea na mafua i whaingo le whai unga. Le whai tio mai e ma whapea mai. E na te tua ia le fionga le li pale mia. Vai le mo meo whai tionga i lunga lava le loto le. Ai mana tua tō whinga nei, e le whai e le fionga le li pale mia. Leo wai iai le tato PSC o la tō e whea ngai ma tō whinga le nei. Uma a mai le lako recommendation e tali iai le pale mia marka peneta po le ala tō whai unga pe la tu tita dia ina. A le wha wanofu matama. Matua i le fionga le li pale mia tio whapea e le o muli muta i ta iala e whainga o tō whinga.
Ale fesili. Ai se lana e le whaailo ai I te tono le pale mene. I le taimina whaailoa mai ai e le fionga le li pale mia. Le tofia ina le fionga ia vui Clarence e a vea ma komesina le ombudsman. Le wa e sau I tua. Yeah. O I lo ai Samoa. A wharongo no mai foi Samoa ia tau nefia. E alanga le whaaleuina I te tonu. Langa o mea saola lo te tonu. Pan mene. Ai o mai whafui I. E whaingo whiena mai whaiela to pepelo. O mea mai e tara noi whafui I. Na o mea pepelo. Ia, pēno whai atu tule, par whafonga anga Samoa, whafonga o tau I le laulawina o tua inga tau whaaleanga pepelo ale leito e ina Ai ngano la ia, ia mawhapea mai. Ia, a tono a o ani li poti le mana o ia le pala. La mela tua ia ila fionga le li pala mia. Ile taimina e ta ina ile mtanga wenga foilia. La mena o ina toso umi ai le mata upu si tamali ile mai falatai le na oso fa ia e leo lona fale o loi te tono le maketi wa e tupu le melea o leo te sao fai au tafa I lesi stolia na va aitino ia o mata leo tofa inga le na na toso fa pau tolo mata upu le na I ua na faina ile ainga o sia tamali a fa fele le keisa mwangu ti alea Perahim ile lava se yulipet leva na toso le ala vele o malia le fionga mang ti ele o sa o le fengola na case e fa fele case o le foi na tula ia tu ia fia me lo na ia taimi fa fele case atu au tele na wa cases I taimi o tau te inga ele o longa na mo fano le post le komisina le watu ne ia vui o le posta le ia e suti ai so se tu inga tangata pena o se loia pena o se olale o le post le tula epa o le experience maleanga waa o ila tau I to finga faaloia tu la fono ia mana tua la ina ua whamawai ia le fionga ia luman vai katalaina sa polu lasik le fale tua leo le ali masino sa ia ilo ia taimia o Richard Lasek. Ina wa whamawai te foi ia luman vai petania meo lo ia ilo na ainga. Sa tau loa ona appoint loa sesi commissioner of ombudsmans. La meno iai, tu umai le taimio tula e pa sau le taimio fia me le aise tangata na filia. Ai, na se eti fo iai se yuli pepe e le iso na tufinga whaaloia. E mantua whaiunga. O whaiunga o tusa o ia suru whai ai le mamalo le atunu ini whaiunga le whetaui le tala whiangai le whamaoni o ina la whai ele suenga la lea. It's an investigation more of le officer malo whaaloia ma naia wase etiai le sa dem whamasino. Lava lona to mai ilo ina o mata upu whapea. Alala tu lang oli silo ia na temine si lile o tuya something tuya lalon oloia lal tu na i tonu ia i temine ya tonu ai o tonu lo official attorney general okay because ole ombudsman la vai ele to atele se le mtanga wenga dia ya mana le o lesla me le lata se moto la watu le banga tu la epa ngalo ya ta fatata no ngal va solentia o le sa i mai sau le ala pule lunga yana fatata noanga malana vai nei sau ia le atinu yana fatata noanga a mai le sei mata upu fatata no mai fia me a mai le sei mata upu fatata no mato ina tula epa ile fa pe mai wa talo sanga ma ua lui e le ala il pule limoni ia le fionga le li pale mia e o e faise la fatautonga now lo wa to tono le pale mini le se me no wa pe o to ni pusi wa ka loka o to fonga la me wa to le lu ia la fionga le li pale mia ta o mai e to te mai fa fo linga ma to tala
o lungo tau whaleanga. Lewa tau te tono al palimene. Lala na tau le. O au no whapea, no tali tu la epa. Toi titi tua e lunga na le tu lungo le ala. Whapea toi titi ne whapea le ala. Lawa fionga whongwhita lai. Whatu se lafo. Whai se ma whatau tonga ma le fionga le nothing happens. Ale wo mai tua valo so longo tu tua I nei toi ngamia. Pero wina tala. O nisi me toi tala no ai, e o al whatanoanga le te tau tala le whatanoanga sailele. It's all lies. I know it's all lies to le, but le whafonga anga Samoa. Le whafonga anga Samoa lunga ta pokalame le lupe whaneli. Le wata fo fola tuai, le lua ngia o fo lingo toi ingo tu le epa. Not only to le epa, all of them. Kanka umai e whaia laku pokalame lunga. Le mai, ua maua vanoa le lua vai aso le fono. Maua vanoa. E ave umai mea ia e fete e nai o latu finangalo. A le almentu lai mai. Le mwhai, tele me manava, le mwhai tau tala i oe. Pero wingara na tala, mai mawhora te mio mai whafo mato e tele, pa wara whai tau a Samoa, o tangata siling karape pelo ia ngaka. Ia, o le ringa tonu ale, na o olola ia ua fesilingia e se tasi o tustala. Pea o tustala le whapea mai nisi o le whawhawhine a. Whapea mai. Oi ale ingo tustala le. Anyways, ua fesilingia le toi whaia o ni press conference ale fionga le li palemia. Ma whapea mai ai. Ia ai o tātou sa mo le atunu democracy e tatau ana whaia whafonga lan whateta inga le wa ave tu la epa la tustala. Ma ia a whaia le toi whaia ni tau whatatanuanga. O tau sources. Penny rumors me mo I me pepelo. Tau mai. Wai wa ai lai whateta inga le anga o lena te whaia. Wai wa ai whateta inga le anga. Alu rumors me sa wala maletua inga. Ia. Whateta inga le nga whaitau no le hafoi le mautafono. Ma ia. Taton mala. Te ia wo o li liulim ta upu I le tūlanga la le lau te whaitau ina whapea ea uia. O le tūlanga o le tau whaaleanga tam whai whaaloa taua whaaleanga le vā o le fionga le li pāle mia malana ka peneta. Le ringo tala le whapea mai ia. Tanga ila ia le mele le tofia ino le fionga ia vui Clarence e avea ma Commissioner of Ombudsmans. Wa lewa na matauloa lua vai aso taluai. Ai le se matutala o whaia. Ia na ai fesile whape mai. Ia o ia tau mai I tau nei loa le fionga le li panemia. A whaia te loi e te le mana o loa sisi. A wane whaia sau tala. Ia tos fulu lima lana ka peneta. Whawhena matau I loa. O inai tau mai ai. O le ala o mele tau ma whai. E te tau mawhai e wha amasa saloina le mawhawhau le fionga le li pale mia I lana kapeneta. Le ai, aua e iai tangata nala e li liu le tū langa anga I le kapeneta. A whai o iai nisi o mtanga luenga o la iai se tofi sota inga tau le sao. E aua te tau mawhai wha aloto leanga wha aloto ele elea ia loto le fionga le li pale mia ma lana kapeneta ma ana min sta lango. Ma whanua o lana lava lea o anga tactics wai ia. O lea, o le tamu whai whaaleanga mai tutonu. E talepe mai tutonu ia le vanga le malo. Sa olau sanoanga. E whioti lava ma whauwhaunga leanga ni e o ono pāpāno. Ia. E wha mai pia ia tūlanga o le. Tene kua maadia rani le. Maali tele. Ia wona la wina le fia poto o le fionga le minstau tu pe maua. Le te whai atuai. Oka e so wha ama walunga. Wa e manatu I whatu la e pawana o oe e te poto na o oe e te iloa. Whai o e te poto me e iloa. La nena le fia tausanga e le o te mau aingo sa mua le tūlanga na le iwa masina le watula I le whainga malol ni.
imita mai tau whailonga tikeli and all that. La me, la tuale sa sina degree, la me iai, tu mati le mawalungo Samoa. Ele ngata ele na, so ele matangai kai kon se puka sanga I Kongo le. Pare mene e kari men au ruki sia le ia latu fisili. Minsta. Io. Desi la ko fisili saudi kali, la ko fisili saudi kali. Afko a minska ngafi. So o tasila me ka kaunga mamai ni tangata. Kaunga mamai ni tangata. Wa uma tu inga ia le o le tara tupe ile tasitesi martolu tasitesi marfia piliona ale fo wa langa fa me le ai le mo mitinga ale fa tu malo ai o revenue si ento ngadue the same revenue si mo ke a winga kai mi nei o lona winga e fua lungo fa maoni o tangata o le o tule e au tupe to te fa maoni le taimi to no fo me nga le yo o se tupe ale fa merta la tama minsta tupe o le taimi nei ua mafai lava e tangata Samoa matala o tupe tu tono Samoa vai ona sa ili le biliona to mela ia le mafai tu le pa tasile mela ina le to ina o longa specialty le fa pe taulangi o metau tupe ale fa o le ala va e tu le fa mai ia tala ale li pandemia tu le pa mauto o pika si o to tiro mai ai e ma tu te o ai e ma faina ma tu o ina ma le la o to va vai mai le se sanga na Ale se sena na tu le epa wa fo tu langa vola le wo no fum fa winga le tala le tupe le wo fa nei o se mo mitinga o e whaafolinga. Ia le wa tātou malamala mai, o mea la ia sa whaile taimi o lana taitaina. A tanga I fo iau. E whare te le si tā whatata noanga le no whai atoi. Na le popote o e whaafefete le fu e ino la tau tanga. E ti tilo iau, tele le tupe to tono Samoa. Le me, e aola o whea sa ave iau. O le tanga ai le sa alu e le telo nei mau tupe. A o lele a mai te tono o le tupe mau ale al malo e ati na e ai le malo. Ia. O turanga na le ia. Ia no o mai la ia le tatou airline o kai tula epa o a uia nana o tawhia. Kai mai. Ia. Danga le malama la uli malanga whainga malo. Le nei tala. Le malama la tau te le iloa run se whainga se whawa lele. O lau fesili. Ana e malama le lei o tula epa. One, ele ngau le Polynesian Airline. Lua, ele ngau le Samoa Airways. Te lo tula epa le telo le taimi na whai ele Samoa Airways. Yeah. I always loved the Polynesian Airline. I know a sui lo Samoa Airways. I always put it down. O le Air Tawanau. Yeah. That's how I see it in nga taimi. Ia, lea la, ka mai oi le la tau te le iloa whai. Nā tau te le iloa whai ni pisinisi tau wa lele no this. E ngala ia tula e pa, lame nā linga maualonga I ngoa fōlea o Papa Stui. Papa Stui. Lame ngā linga maualonga I ngoa nā Papa Stui. O le atua le tu malo, ai oi wha vi, ia ave la vea il polizia. Ave la malanga lea, to fiel au malanga lea whalenga po nso ngā tupe au lakapi au kilikiti. Ave ia lalme na tau manino lava e lesi foi tamali le lafa tata noanga ma laufa ia. Ea bele na mato woa na le valu suta la le mena tongi whairo visa ai whatatani foi mai ia goodbye Felicia alu tangata ia le tongi e pasese. O le ala lau mai e le iloa whai se waha lele e le iloa whai ai le fo e pepelo e le waha lele le na au mai. Ai te loa la no whanongo longo fo tala na manino e na ming o whaiwhi au le li. Le wha pelang tala. O whai le mea vai e tu Papa Stui. O le wa au malan me ua ngau le kampani wa lele. Vai le whai manino a mea tanga. Whai manino whai mato ina. Le wano fu ma lafo tusi lima I tangata.
Ia o le si mea le na mai nei lana. I lana tau whaaleanga le sa whainga. O le wana ia tua ia le whainga malo. Le whainga malo e le ato se iwa masina talu o na whanau mai. Wana tua ia i le waa. Ma lau mai ia whai. O e mele nei waa whaaba lea sa mo le waa. 2 milion ma lea. La ale me wa e tua ia le whainga malo a le fast fta iwa masina. Ai, la le taimi lena fuafua le whainga le waa le nei. Lua tolu, lua wha. O aina ia le whainga malo. O le taitainga. Tai hele fionga le tamai tai pan mi sa pa le mia ia fia me ale e loa I lo tau faleanga ina tele wa ave o I matua I le malula o mama I le lauli al malieto lauli doesn't lose asleep over it ona ole a e faa mua e lauli le lave ino Samoa a wale lumana I tangata nu o Samoa o le fautuanga le la watu whawhautuanga wa te tautunu. Ia foi nisi ona lango la tau te moli o ina la tala lea tula epa, which is I don't care. O le tama o matua tula epa. Le matau saka e tu le foi. O le ala lea o ngā ninga winga le lisa e whaia. A o le mulifo wa e solo mua ia o lo tau whaleanga. I le whainga mā lo whato a whanau. I le whainga malo o le wala vea I Samoa. Tu uia lo wha mawalunga, lo tau wha leanga, lo loto leanga, ma lo wa ai mawalalo I le atunu. Wa le simple equation ngā mea uma. E whai fua maitala tu la epa e a fei elu mawhale. But the bottom line, e wa ai mawalalo lana tau lai I tangata anu o Samoa. E le peila le whainga malo le wai e taimil nei, to e wha fo I le manuia I tangata anu o Samoa. Ma le watu wa lalo matau sanga mai. E le mawhai e le whainga malo, o na tau aveina to atasi, le tau aveina o le whainga malo, o Samoa atoa, e kalesia, nu umai tu malo, e tutu whatasi. Ia, o tia tala le natu la epa. Ia. E tele nauna ia me ta te fia tala no ia. Ia ai langa o le tutua no a foi da fiafi. Ai ole pe ole ta fa malo si le ile tunu. O ai le fa longo I tala ia o uma fono. O uma fai fono mo le lua vai ato atoa. Tatu va ai uma ma mori ma wina sa mo atoa. Ola fa foringa. Tua ola whaforinga tu la epa fono toe, le ala le pule, la tō umalawa le front line al vanga lea. Le ese tala na leo mai pisa I whafo. O le vale la kaka kongu ia la kumea ia. O le vale tata esia, la lena tu ua tua te miu le fono e wha. Le telo mele whaadia la vanga ia. Na tafa iana na whaforinga ai li matua o e ta pera mele ua pisa to ine whafo. Nā tonu lamba. O te fia batula se manatu pe o lau sau noanga la le na e whalongolongo I se whatata noanga le lau whaia ma le whaipule o sa whatama talimatau o ia whalataima. O leo whapea mai o e pupu le taimi a o tutu whale o tangata o le fast. O ai are you referring to? You better bring some evidence because o lea fo I tātou te loa, o nisi o I lātou, a wata ua atoa le ingo le fast. A wata ua la, jo telo tamari le e taimine. O tamari e le leo lātou tamau a inga. O tamari e ngā lue I o lātou a ao whaia lātou pisnisima, ntau tua o lātou a inga. E le whapela afta o atu nei le fast, mau wai loni o lātou ta mau ainga, le ai walewa. Ai a whai o newa e tua ia nisi o le fast. I know some of them, and yet, e le o le whai ngā malo le, e iai nei le fionga le, la auli al mali e toa. O le whai ngā malo, e le taimi o le fionga I a fia me. A whai la, come with your facts. Au e te lafi. Au e te lafi le lau wha ia lea.
Langa lewa ta ua mo fanua ua whapea ia tula e pere autustala. E o su e mental facts, o su e mai rumors, o hame uma. Io e. Ani mea. Na ta mailola ia le mo fanua i masarumianga maritulanga o le liki ai o tusi. Le ana ta ua manino le fionga le ripare mi. O le ua maua. O le ua maua i la tau o lo whaia le mea. La ta le ili ko ena whaia. Aha o le matanga duenga. O le saulea. Pape wa maua matanga wenga o le na au taile mia. Le la wa ilo lo i te tonu e sa ili le na whaia. Ia, pa wale te talo, pe ona talo mai ma au nangi mai le fionga le li pale mia. Ile au whainga luenga le malo. Ia ngā lulue whaatasi ma le whainga malo. Ngā lulue whaile a mio tonu. A wale ta ule leia ma le lumana i lau tele o Samoa. Tatu tataria. Tatu tataria ia le tatu whainga malo. Ia pala te usuia fono ia aukuso. Aukuso. Welo tonu siaso. Na ua toe toro po ia. I think it's mid-August. Se toe foi sa ili atu na toe maumelo se tonu. Pe uma le tatu te le tura fono tau whaaufi o le ele. Le tu whaatasia o whanua o Samoa. E leo se mtama i mata upu le natu la epa. E leo se tama i mata upu. Leo o sa unoa ia tu la epa sa ileli. E leo se mta upu mamana ta upu lea. Alfesini la. Ia ta ileva na tau iloa. Fia, mi ta ile tolus futau sanga o le FAS, o le HRPP. What have you done about it? Sa tau o pipi o ia whapea. A lewa e nofo nei matusi lau lima. E le mwhaina nā tieni me pipio. A le sa tō mai pi o pā ia whapea. Ma i foi mo whanu a whape te lela sona loto. O i tonu al whanfono. Na te au mai e lo o e ala au li lena e whaia. Ua umana matu whataua whanu o Samoa i seina. Ta tau rola na come up with this. Ale le mai tata mi milo tua tar se ma saloela tunu. Foi le lau whafonga anga Samoa. O lewa tō whafonga mai wa mawa ili atu. Ai mai sel whatata le ana po. Wa manino umal whafonga anga Samoa i Samoa malalangi atua. Me ona sa wala fionga le li pale mia i te tono al mautafono. O i e amai ei mea whamaoni te tono al mautafono. A whaila o iei ni whale e tonu ni mea laisi la fia ta ele tuangai. Mai la tau nei e ini mea pi o ale whainga malo. O le ale mena la tau le lui ina ai i te tonu. Wa o i e fofola ai mea o i foi e lo ai lea mea tonu ma le mea moni. Ale wa mai tua e tau mai i tangata pi o pā ma la tau a mio. Le tau whafonga anga le nasa mua ua ma avatua nei mata upu. Ina ia wha mama lama atili, wha whaingo fiel, ona maua le malama anga ia o tau maua le tau wha, i le te leo le wha le tonu le whaia i la tau nei. Ina ia maua i tātou le file mu, ia Samoa i tātou no Samoa, ai mai se tātou nei whafo, o le tātou te aitau malele atu, ma tātou so soani le atina e ina, o le tamau a inga si o tātou atunu. Ia, manatu na nofo ai olo. I e lau walau dia. Se wana i sisi e tamta upu au te manatu mai atu la u pito ine. Ia, o uma atua i nā whai ua toilet ne whale i le tūlanga le i whale i atua i nā inisi o sui o tātou waiang whao. Whai ia, whai o tau talanga i le aso i le tātou asia. Ia, o nei o te fōi mai nei le tae au o tātia atu le oka le asia i whafo o Renew 28 ma le Redox Gold, ia sa oka mō nisi fo i lato o lato mana o mia. Ia, o le tūlanga le nā, ia ma le tato vai masani, o le tato vai masani le nei, e whāwhangu la po e tono le pusa, tolu se lau ma leono tā la New Zealand. Ia nawa i lumo le screen e numero te foni, e inisio o tau leo te vai atu e text mai e te au, ia ona sa i mai se umbal poka lame lunga le tio, ia ona ofso ta i atu le ia te o tau, ia tūlanga na iai, ai mana mia le asia, ia text mai,
Ia tula epa o le nā lau whaafonga Samoa ia o le nā wa abatu se leo vai wa abatu foi manatu ina ia whaafai lau whaafonga ma maua o tau le tō whaatala i mea o lo tutupu i Samoa. Ia tula epa whaafitai tātou e whelongo nai tā wheloa i le vai aso fau pe a maua le ola ma le malosi ia soifua ma ia manuia. Lei whaafitai ia manatu Samoa na ua aili tuatua ia le o tatou koko Samoa. Toe tolu se furuale to toe uma. Na le vai aso ama na yaso ia na whaatau ai. Ia whaafitai tele le atunu support ia whaafonga mai fo i latu ana. Ia ele le atu tupe tatou i le amtanga o le vai sfau. Tau nuk mai lotu pe ton alwatu. Ia mawhanua e salfo i le toe pea tatou ia. Lua tua mawhanua. O le lua vai aso mua. Ia o le mātou whelua i nei, malanga mai nei i New Zealand, i Amerika nei. Ia lana talainga. Ia whelua i fo i nisi e fia whelua i in person. That would be nice. Mo le tia minverso le on tua. Anyway, ia e iaile talitonunga mo i lato na te soani mai le whatawina o le koko. Mo te raturanga whaftai. I got 30 more left here. Ia masalo e o tu le sonfua so lua. O a whaisi babe le whatawina. Mai o le sao lea a le tatou tautua mai au onanga. I le nisi fo i o le au whai whaatoanga le tatou anu o te le ta uatua le swafa o ia fo i o le sa wai le tatou supply. Ia au le na. I la wai nei a mātou i nei California. Ia pe o le koko pitu tau mo fiale i nei California le ia nei $10. Io e whai mai asi ali i Samoa le tango e tu unga le se pulu tonu se pulu lima. Io e pai sau kati le whatle ai. Le o le nār wha moe pau are me ia te au o le whaaru ia uma to e patu tupe $10 e uma i Samoa. Io e tu tongi i lau tupe le fia le Western Union. Io me uma pauala o tarsanga ia i la tu le fafo atu ma California, fa mole. Tu tongi la o le shipping o la o kope e mamau e se atu ma California. Io mana tua lava foi le tau tua mo o ele nei fiafi. Io telefone name ta upu e mo e pupu le taimi. Ia e tele name ta upu uma ona whaatanoina. Ale fautuanga tele alea, pei o le fautuanga tele alea na maabatuana nei. Samoa. O le tāu o le tutu alalo le mele whai atuai. Awane i se tia i tātou i tala pepelo o tangata i ua umale ava noa i tutonu o le pāle mene ai mawai tala sao. O i e tutonu o le pāle mene tātou te mawai mea moni o me sao. O isi la mei tu atu o le pāle mene. Io inala tātou te whaitau inai. Tangata sili o na whaitala pepelo i lalo le lama ni masina. Io tau whaaleanga, tau whaavalea. Langa atua i fia sao upu. O lea mai whaavalea Samoa. E mai tau whaavalea lako fans, a lato followers. Tu sao inale takete i aile la tupo kalame. Io e mai whaavalea tangata i e muri i a lato. Io le na. Ai o le tu alalo le na le tatu por kalame. Au tu wharongolongo i ai, wharongolongo ata i ai. Tali e i ai. Io o le na. O le whai atura po kalame ni, so mai whira te ruwhe mai, o mai whaku. Io o le a, pe mai whatu pea, tau te whio ti uma. Ka kuke o uma ne manawa le ele. Io e le te me ta aloa ilo le ele, ia te oe ma, tato uma. E o le whapena, tato fia, tato oli, ia a o mau le taimi maleola i le taimi nei. Tai au, ia o te manatu ai longa e te loe le sa pokala me tai au, ai a whai honowi o tai au le matu o le fundraising e le matu o rotu. Ioe, tai au le fundraising e le matu o rotu ia ne te uma mai o ta vai. Ia o le tarafia ngai ma se tatu pokala me tai. If not,
then I will see you on Monday for sure. Ia e whapea ele ngā whatia tae au o tātou mai I California. Tua tofo ta ilo fo ile ta ilo fo ile sosia a Mr. Falai lea e tala ini. Ia ma le sosia matu papa kiwa matu kalesia. Ia o le matu ai lata mai para o mai. Tau o fia ma ko plate $25. Ia o le atina e o fo ina matu au lotu nei tangi lima. Tangi lima mo le atina. Ile ni au lotu fo ia mai fa pe o in farsa tu watu farsa le ia matu te tangi lima tu tongi farsa ma tau fata wo farsa. Mena e fia fata o plate o ele la tala mai io $25 ile plate io e mana ile le na menu mana ile na meta mafa ia nai forflanga mo taiau ali ai sta tu program taiau ia fa maru watu ia ono tulanga na io te uma mai uta vai io le tarfia ngai mtatu le aso taiau mortemine Maria te leatu ia le si fonga taiau fo lana proclame ia ua o le lupe fa'alele. O le lupe fa'alele o oema o tātou umalapa. O lupe na fa'alele mai e o tātou ainga. Ta pena oe, ta pena au, e o matua, ni o matua, e o tua a, ma ni o matua, o le whamoe moe. Na tausi tātou, ma ta pena lo soi fua ma lo uola. Ina, o le whamoe moe ma warunga, I se teimi o mua e fa'alele ai oe. E whaalele ai ia, e whaalele ai tātou le vasalolo. Tātou te o e sa ili manuia o le tangata lawa ia malona ainga. Au tātou sa ili manuia mo tātou ainga. O le taimi ai te la foele tupe I Samoa, ia mautino. O ane I whaia le tala se sea tu le pale, o le tupe ai ave atina e lo ainga. O le taimi ai whatau e le tanga si maa alo ainga, e tongi ai le GST tax. E ta amilo tupe lea o I Central Bank I o ina e alu uma iai tupe maua ale atunu. Au or fase se ina I tātou. So o tātou whelelei mai whafonei. O tātou whelelei e sem Samoa. O whamoe moe mau orunga. O tātou o rupe whaalele ea e toe a watu le manuia I o tātou ainga. Tātou atunu. Winga nā o tātou ingoa o le lupe whaalele. More teminei o lautou o ona masani. Alo fatile atu manuia tai o tātou atunu tutuila mamanua malo tutu tasi tai fale malo tai fale atunu tai fale e kalesia manuia o to faiva familia le tua I o to tiu tema faiva e va pe foi ia I mato o lo tau apa tu le tau tua mo temnio lautou ona masani tuila epa fa tai li o sua o te whātua whawha sui fuatu Samoa, ia sui fuia ma ia